Şular menен taşып atабыз, шаардан taşып içip atабız. Bir maşina 5 tonna su 1800. Бұл суға түшет 1 saat 2 saat ушинтип отурабыз бир мисалы. Азыр мына үкам менен түшкөм, үкам экөө суу алып атабыз. Бұл суу деле күндө агып турбайт. Бир күн акса эртеси токтоп калат. Эртеси токтоп калса шаарга барабыз. 1 kilometrden aşığırak uyum. Sudan kranımızdagı sınık-mınık, mınant baklashkalar menen kuyup zorga alabız. Mınant ödel şıldış, telaşka sürөгөнгө da bolboyt. Svet tınbay öçöt. Svet öçkönünday taşka tuura kelet, 1 kilometrden köbürak. Uşu kızıl zolle. Suunu ananday kamazlar menen azыр gördüңөр go. Şular menen taşып atабыз, шаардан taşып içip atабыз. Bir maşina 5 tonna su 1800. 1800'den alıp gelip ay sayın kuydurup bayağı yama gazı alganбыз, ошо kuydurup. Barında yok. Kalganı pilak menen үйüne taşып atat da, içip atat. Eşek menen taşып atat, araba menen taşып atat. Su yok negizde. Eң negizgi masele uşu Keptiklerdi kurup alganбыз, motorlardı kurup alganбыз. 9 tonda эми bir үй сала турган болсоң, эч болбосо 10 жалап келесиң да. 2000'den болгондо эми 20 000 суунун өзүнө кетип атат да. Эптеп бир тирилик кезде кылып атабыз. Меники толду, ала бериңиз. Быйылкы иш планыма 3 скважинаны киргизгенмин. 3 скважинаны бул деген биринчи скважина, экинчи скважина жергиликтүү бюджеттен, анан bir скважинаны арабтар коому баягы фондун эсебинен деп туруп, биз ошону колго алганбыз, 3 скважина. Ал эми азыр мен 4-чү скважинаны бир демөөрчү таптым. Демөөрчүлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм дагы. 3 эмес, азыр быйылкы жылда 4 скважина ишке түшүрүп алдымдамын. 2 скважинам бүтөйүн деп калды. Araplar gelip iýin-iýilda kılıp beretden biz hem el oga işenbeybiz. Bu okşogon wadalardy Kırgızstanda köp. Bir yol gelip koybogan aýla hökümetten biz bir nerseni ümit kılbayбыз da. Jygylaýlyby. Mine kalsıňar da aýtkylaçy, turabı? Bul hem aýla hökümetdi jamandaşybыз. Bul bolup atkan fakty. Je bu yerde biz el başçysyny görmesek, je başka hadisin görmesek, je elektrikler bilen 4 saat, 5 saat, svet öçöt, ötkünde sonra kılsam, kalma söylesin.